Best collection Mizo channel clear tu te chi bai vek ule Myanmar Sipai Sarkar chuan November ni khata tangkhan ramchunga zirna inte hongle to ma se zirlai le zirtir tu te ankal du lo wangin school tamber chu kharan lani COVID-19 hreng wangin July thla khan rampuma school kharania ma se Sipai Sarkar chuan November ni khata tangkhan zirna in hi hongtran le turin anti ani ma se zirlai le zirtir tu te chuan tual chung boina thleng meka school te beitelani fo wangin ankal ngam lo ti an soya nu le pa tam tak po in Sipai ten school te chu an thunun tlata wangin an fa te ankal tir du lo ti an soibok school boycott chu Sipai ro relna an do dana lan tir na pakhat le civil sarkar din le theina tura an beivena pakhat ni in an soi Sipai ten February thla a civil sarkar thunena an hne chulai hian hrileng wangin ramchunga school tamjok chu kharan nia June ni khata tangin school te hi hong turin an tia ma se zirlai te hi ankal du lo baka anjinga tamjok chu Sipai sarkar do dal nalan tira nor hoi hota an telani civil disobedience movement a Myanmar ma zirtir tu nuai ni vel zinga aza ve ai tamjok an telani kha education system a an man mek chu siam thatan du thuan soiboka kumsom ni chung chu zirna kalphung hi thlak danglam a manglo ni inan soi Education system siam that du to Paul Basic Education Union a executive member Minlet Chuan Sipai te hian civil disobedience movement ti top sakan tumna kong khata zirtir tu te chu school culture an ti luyani ti in zirtir tu tam tak chu an na atangin an ban pha ti an soya then khatero chu school an kala ma se heng mi te po hi tual chung boina thlenga an him thei bik lo ti an soi Save the Children in data ala khoma tual chung boina achua nuwa security force te hian school za chuangan beitel to ani mandele ya zirtir tu panni chu Sipai te ta na an tho du lo wangin kuthlak an ni nuwa manan nia November ni som panni khan mandele ya vek computer training school chu civil leader Aung San Suu Kyi ne na inzom na ya pu in halani bokani November ni khata tanga hontura te hi primary middle school secondary school te an ni a December tangin university te po honan ni don ni a soya ni boka ma se university zerlai tamjok chuan boycott an tum ti an soi Iraq lama lutang Iraq Sipai te chuan nimin pia khan thu chua siamin thlo theina manga bei puyan thlak na Islamic State ISIS group firfiak panga an that ti an soi Iraqi Sipai te chuan helicopter mangin Dayala province a bei puyan thlak tian soya Dayala marlama Udaim khua Abu Saida le Al Abara area te ISIS an omti thuan dona wangin Iraq army police le paramilitary Hashabi force te chuan in thurualin nilai ni zinga tangkhan bei puyan thlak to ani kumsang ni som pasari a ISIS ne na puan ani hnu khan Iraq a hian ISIS te hian poi khoina an nei tam tawak lawa chuti chungchuan akha tokin security force le tual chung mi te an be reng thawani Afghanistan lama han lut le lokila Afghanistan United Nation UN palai chuan Taliban ten thu neina an chan hnuwa Islamic State ISIS firfiak te po an hluar chho hle a tuna hian Afghanistan a province somthum palia an inzar phar chuak trep to ni in an soi UN Special Representative Deborah Lyons chuan UN Security Council a hemi chungchang hi hrilin ramdang ten an ngei ven angai zual hle ani ati hemi chungchang a soi chu hmalok hian Kabula sai Muslim te chen na hmuna bom pahni ti puak tu an ni thu Islamic State Khorasan Province ISIS KP chuan an soi Lyons chuan ISIS ke ron lian chhozel chu Taliban point an dang thei lo ti soin province tin deuh tho an chetoa kumsang ni som ni a poi khoina tum som roka thlen lain kumin bi ka ringot po tum zathum som thum pali poi khoina athleng man to ani ante UN palai chuan Afghanistan ram economy tla cheme ka wangin mi puiten har satna an tok na sa hle ti soin healthcare worker te zirtir tu le chom dol na thok tu te hlo pe kan ni theina tura tranpui turin ramdang te angena hei ba ka chom dol na pek te chu an la in dai lo hle ti a soibok economic la niam zel hian rui hlo le ral thuam tol ruk te mi hringa sum don na le dik lo taka poisa mu theina ti hluar pha dona
hei hian firfiaka chet na po a thlen tir tam pha thei don ani ati hetiang hi a thleng ani chuan Afghanistan chau ni lo a che vel ram thlengin a ngong zel don ani ti in Leon chuan a soi heti lai hian kumsang khat zakwa somruk panga a black activist le civil rights advocate Malcolm X thattua pu zinga mi pahnih te chu thiam chantir an ni don ti Manhattan District Attorney Office chuan an soi Malcolm X hi mi ringten an digna chanvo an nei theina atana beitu African American Muslim Paul Nations of Islam thupuang tu ani thina mase kumsom dona omhnuwa kumsang khat zakwa somruk pali khan he pola tang hian chuakin namhrang hrang te inpum khatna chungchanga a au pui le thungani hei wang hian Nation of Islam member then khate achunga an lung oilova phatchan tu an ngai hialani kumsang khat zakwa somruk panga February ni somni pakhat khani wo khopuya Abduban ballroom a mi puima thu a soila in ka hlumani he tual thana thlenga hian Nation of Islam member pathum Mohammed Aziz Khalil Islam le Mujahid Abdul Halim te chu man ni in kumsang khat zakwa somruk paruk khan an pathum hian ko chuan thiam lo chantirin damchhunga tang turin an chung thu arelani an zinga pakhat Khalil Islam hi athi to a Aziz hi kumsomret pathum mi ani to a kumsang khat zakwa somret panga khan chu ani a Islam hi kumsang khat zakwa somret pasari khan chu ani boka kumsang ni pakwa khan kumsom sari palimi ni inathi thiam lo chantiran ni chungchanga hian ko chu thutluk na diklo siama pu in poisei lo te thiam lo an chantir ni in an pu a Manhattan District Attorney Cyrus Vance Jr. chuan nikum khan thu boi hi ngai tu thatani tur thu lo sei to ani an chuinon le hnuwa tual that tu pu zinga pahni te hi thiam chantiran ni don ta ani thu boi ngai tu alai hian Aziz le Islam te hian an pu na te hi adik lo thu an sei renga heti lai hian Halima thiam lo chantiran ni na ero chu thlak danglam ani ve lo thung United States chuan Russia ram chu sa kho zalen na ra be sakna ram zinga apuang telti State Department chuan an soi US Secretary of State Anthony Blinken chuan Religious Freedom Blacklist a hian Russia ba ka China Myanmar Eritrea Iran North Korea Pakistan Saudi Arabia te Tajikistan le Turkmenistan te tel tharan ni thuan soi heti la hian Blinken an tunkar chunga atlo tur Nigeria ero chu lisa tangin an pai thunga Nigeria hi ni kum khan alisa an tel to bok Black lisa tel la ni lo Algeria Comoros le Cuba te Nicaragua ram te chu en thlak mek an ni bok United States chuan mitin le ram tin ten sa khwa emo rin na lam konga emo zalen na an nei theinan kan din sak zel don ani ti in Blinken chuan a soi khovel mun tam taka hian sarkarin sa khothil wanga mi soisak man vole ti hlum anei fo ani ati Blinken hi America ram pathum tlo kwalin ajin chuak meka Nigeria baka Kenya le Senegal ram te atlo ang heti lai hian Turkey chuan en thatu pu Israel mi nu pa te achua Turkey chuan an ram khopui Istanbul a President Tayyip Erdogan chena in aruka thla alaka wanga en thlatua puwa an man Israel mi nu pa chu an chua zalen ta ti Israel Prime Minister le Foreign Minister te chuan nimin khan an soi Israel Prime Minister Naftali Bennett chuan Israel mi nu pa Mordi le Natalie Oknin te hi en thlatu an ni lo thu soin Israeli agency ta na thokan ni lo ati chu an ni theina atan hian Israel chuan Turkey sarkar beturin palaya tir to ani Turkey nen ma kan lak dun hnuwa Mordi le Natalie Okin te chu tan in atanga chua tir ni in Israel anin lampanin an hole theita ani ti in Bennett le Foreign Minister Yair Lapid chuan thu chua in troman siam Turkey President le akai hroi sarkar chunga lom thuan soibok heti lai hian tun lai hripui leng COVID-19 chuan Europe khomol puyanoi le mek Germany chu COVID wave tholi na in anwai mek thu Chancellor Angela Merkel chuan a soya regional leader tenen crisis meeting an nei zui don bok nilai ni khan ni khat thil thuwa Germany in COVID-19 kayan mu chua tamber ni athleng le a mi singa sang ni zariat som ni paruk lai kai thar mu chuan ni a Europe khomol pui mun rang ranga COVID-19 leng chu a hluar le mek ani
Belgium chuan lockdown a mathon lo nan kho kherna khauzo ka siam thar boka alarm signal kan hmute a sen vekani re ti in Prime Minister Alexander De Croo chuan a soi mi puite chu midangte ne na intok lo thai angbero om tura ngenin Europe map a senina chim hne zela keini po kan ni tho ti in a soi Belgium naw pangkum som chin ta chuan mai tuam na vo vek tur ni in a ma chuan kum som pani chin ti ni a inrin nia tangkhan karli chung chen na in atanga na tho tur ani boka theater cinema le museum tlo tur te tan covid safe ticket an na yangai bok April sang ni som ni pani atangin Belgian te tan booster vaccine pek chua tan tur ani bok thotan nia tanga ram mi pui maktadoi ni chuang vaccine la du lote lockdown mek tu Austria po nila ni khan kai thar mu chua record siamani boka kai thar mu chua tamna Netherlands po in partial lockdown an kalpui mek bok Sweden po in atum khatnan December atangin indoor event mi zachin chunglam omkhom na atel tur chuan covid vaccination pass pe chuakin akalpui tan don boka nangni vaccine la du ve lo te chuan nun phung pa ngai in kalpui theilo in ti thei thaber chu vaccine la kani ti in social affairs minister Lena Hellengren chuan a soi Czech Prime Minister Andres Babis po in mi tu po vaccine la ve du lo te chu public events le service rang ranga te antel ve phal sakan ni to don lo anti a kar le thotan ni atangin negative test nei ringot tok to don lo ni in a soibok Slovakia po ni lai ni khan kai thar record siamin sangrial zathum somli pani mu chuan ni a hei wang hian ro man na thar siamin na thona mun le non essential sopa te vaccine la staff te chau an kal rem ti ani don ti Prime Minister Eduard Heger chuan a soi Europe khomol puya vaccine lak dana in rol lo hle a Slovak te chu EU chunga po vaccine lak klem na ni in za somli pali chawin an la a Czech Republic a za som nga pariatin an la a Austria a za som ruk panga le Germany a za som ruk pariat ten an la to thung tun na ya Germany le Austria a vaccine la do pung thutin anin tlar hiala ti chung chuan Western Europe a vaccine la tlember an ni tho thung Austria bika hian ripui in kai darana sa a Germany a ero noi khat zela za thum som pa ko point panga ang vel an ni vaccine la ve du lo te la ka lockdown kalpui mai baka Austrian official te chuan kho kherna khauzo ka kalpui hrim trul ti in zanlam curfew po puana ni zui mai thei bok Germany ya dar kar somni pali chungin COVID-19 wanga nun na chan zani som ko palian oma Chancellor Angela Merkel chuan damdo in khum le incentive care khumte akha chak thuwa soiboka UK a po nun na chan zani pakhatan ombel boka kai thar sing thum sang riat zathum somruk pathum anom bel bok Germany region rang a vaccine la te chawin bar cafe hairdresser le gym te an tlo phal sakani bok France chu ripui leng thonga na in anuai mek ti sarkar thu puang tu Gabriel Ata chuan asoya nila ni khan ripui kai thar sing ni chuang mu chuan ni boka mase tuna covid passport an kalpui bak ruam man na thar siam belan tumri lo thung amma a in vaccine le health pass wangin kan ma chhon thiam to ti in Gabriel Atal chuan asoya kumsom nga tanga kumsom ruk pali in kar te chuan covid vaccine booster dose an lak thei thuan soibok Germany top virologist te chuan ripui leng tholina an ton mek chu ti muan na konga malak na achak lo chuan mi nuai chuangin an la thi pha thei thuan soi tuna ma kan lak nga langai ti in Christian Drosten chuan asoya emergency din mun ang tong me kan ni thuan soibok Leipzig University a intensive care doctor te chuan ripui leng tholina chu ana berdon ni in an soiboka Saxony state te hi Germany a po region anga ripui kai tam beran ni a vaccine la claim na berni bokin population atanga chutin za asom nga pasari te chawin vaccine an la ani Germany health minister chuan all out takin ripui leng ana satle chana vaccine la du lo te demin ripui leng tholina an ton mek chu vaccine la du lo te pandemic ti in a soi nge ole khati zong kha tu na ta na video kan ngai thlak le kan thlir ho thei ta chun ni le ta video dat le in lo ngai chang thau don nia in zawa in mang tha le vek ole